dobrodošli u našu emisiju To ili To. Sada smo glavne uloge Lutka ili Glava. Ja sam današnja voditeljka Flora, Mora, Glora i onda moja partnerka je odsutna danas, pa tako ja sam ovdje glavna. Lutka se zove Stella Anabela, ali uskoro ćemo znati glavu u našoj emisiji Lutka ili Glava. Sada je vreme za našu Lutku Stellu Anabelu. Zdravo, Stella Anabele. Zdravo. Šta radiš? Evo intervju pravila. Za nešto ovdje. Pa, očigledno, volim da jedan kolačić se preli on muva, buva i kuva i baleg. I tako volim i sa tim prelivima najviše da jedem također kifle. Dobro, samo se malo ispravite da se vidi naši gledalci. Tako je dobro. Pa dobro, gdje smo već stali, šta volite da pijete? Pa, očigledno, volim da pijem mlijeko sa balegama i muvama i tako nešto sa tim insektima i tako, evo. Sada sam ja ovdje Lutka. Dobro, Stella Anabela, imate li dečka? Nemam, ali imam 4 simpatije. Dobro, kako se zove? Marko, Bridarko, Rajko, Predojko i Morko, Predorko i Rajko, Predajko. Dobre imena, lepo, baš lepo. I to je Stella Anabela, ime je super. Samo se molim vas ispravite da se vide naši gledalci. Super, naslodite se na ovu divnu stolicu i okrenite glavu publici. Dobro, jaj, pa ja volim njih sve. Što se ne uženite? A onako neki će se ljutiti ako se ne uženim sa tim, bla bla bla. Ne znam znaš. Si ti luda? To ne postoji nigde. Dobro. Naši gledalci su te vidjeli. Sada je vrijeme da pređem na glavu. Pozdravi se sa publikom. Doviđenja. Doviđenja, Stella Anabela. I tako, da intervjuali smo našu Lutku. Sada je vrijeme za glavu. Slušajte našu glavu emisije. Zove se Mici. Zdravo, Mici. Zdravo. Šta radiš? Evo intervju sam sva. Aj, isto si ko Stella Anabela, samo molim da vam nađem ugodno mjesto za ovu emisiju. Tako, što volite da reći? Najviše gole koje nađemo u šumima i pregrimpove livamo od balega. Dobro, lepo. Tako, šta voliš najviše da radiš? Pa, volim da se igram psećih igara, samo se govorim. Što da pijete? Mlijeko s balegama i mumama. Lepo, baš lepo. U redu. Imaš li dečka? Nemam, ali imam jednu simpatiju. Kako se zove? Kučka Predučka. Super. Što se ne ožili s njim? Pa ne mogu. Nešto će rogati. Tako se ne oželi i onda tako se ispadne. Tako ti je to s muškarcima. Dobro. Mici? Mici? Ne? Jesi tu? A, naravno da sam tu. Šta radi? A, tu, intervju si sa mnom zaboravna, Mici. Što si, mala smotanica? Hajde, dobro, pozdravi se sa publikom, Mici. Sada je kraj emisije naše Lutka ili Glava. Tako je, ajde, čao, čao, čao. Zdravo, Mici. I eto, tako se završava naša emisija Lutka ili Glava. Tako, da li ste uživali? Ako ste uživali, zahvalni smo vam. Tako se završava ova super emisija. To je emisija To ili To, pa je dodano radno. I tako, doviđenja i zdravo i vidimo se u drugoj emisiji. Doviđenja.